Najrađe bi gledao Hvar TV. Sam čuo da je to, na tomu se može vidjeti sve. I ja gledam Hvar TV. Ja gledam Hvar TV. Ma ja gledam Hvar TV. Bolje ja gledaš Hvarsku televiziju. U gradu Hvaru traju pripreme za novu turističku sezonu 2011. Uređuje se Hvarska luka koja je u ljetnim mjesecima ekskluzivno i omiljeno odredište nautičara. A evo, pripreme su pri kraju, sanirala se riva u dužini od 200 metara, tako da još ima do ove završne radovi, tako je finale za jedno 10-ak dana i možemo početi. Hvar je oduvijek bio važna pomorska destinacija, a njegove su luke od izuzetne važnosti. Što se tiče kruzera, s njim bi mogli cijelu godinu imati turizam i to je najbolji način u biti da se započne produženje sezone, a samim tim onda i jedrilice jahte. Hvarani se pripremaju i očekuju dobru turističku sezonu, barem kada je u pitanju nautički turizam.